ya chirenguma mono Radio Vuna, abarali babato bomanyi mono Radio Vuna, abarali babato bomanyi mono Radio Vuna, Leviso bogo mito Emambiengiya Nacha ebura ya nije tingo kweba Omuroboli bumokya Nisentiyo nyancho morali omuya Enruchi Taki mayeka inje tingo kweba Oyera Salome mama inje tingo kweba Funa Dorika sike muma inje tingo gotiga Hekerisia Amona Jose Bunyaga katinda kweba Etochi Samueli Mose Tuinyura nyogotera Toni Ogoi Egekoro yaitu Station ya itengia Aigana togokoretera amarandia amatera manso obulimi naboigo amagendero ansi binyuru Radio Vuna, 102.0 FM tozeseniwe kirengaki Radio Vuna, Station ya chirenguma mono Radio Vuna, Station ya chirenguma mono Radio Vuna, abarali babato bomanyi mono Radio Vuna, abarali babato bomanyi mono Radio Vuna, Leviso bogo mito Emambiengiya Nacha ebura ya nije tingo kweba Omuroboli bumokya Nisentiyo nyancho morali omuya Enruchi Taki mayeka inje tingo kweba Oyera Salome mama inje tingo kweba Funa Dorika sike muma inje tingo gotiga Hekerisia Amona Jose Bunyaga katinda kweba Etochi Samueli Mose Tuinyura nyogotera Toni Ogoi Egekoro yaitu Station ya itengia Aigana togokoretera amarandia amatera manso obulimi naboigo amagendero ansi binyuru Radio Vuna, 102.0 FM tozeseniwe kirengaki Radio Vuna, Station ya chirenguma mono Radio Vuna, Station ya chirenguma mono Radio Vuna, abarali babato bomanyi mono Radio Vuna, abarali babato bomanyi mono Radio Vuna, Leviso bogo mito Emambiengiya Nacha ebura ya nije tingo kweba Omuroboli bumokya Nisentiyo nyancho morali omuya Enruchi Taki mayeka inje tingo kweba Oyera Salome mama inje tingo kweba Funa Dorika sike muma inje tingo gotiga Hekerisia Amona Jose Bunyaga katinda kweba Etochi Samueli Mose Tuinyura nyogotera Toni Ogoi Egekoro yaitu Station ya itengia Aigana togokoretera amarandia amatera manso obulimi naboigo amagendero ansi binyuru Radio Vuna, 102.0 FM tozeseniwe kirengaki Radio Vuna, Station ya chirenguma mono Radio Vuna, Station ya chirenguma mono Radio Vuna, abarali babato bomanyi mono Radio Vuna, abarali babato bomanyi mono Radio Vuna, Leviso bogo mito Emambiengiya Nacha ebura ya nije tingo kweba Omuroboli bumokya Nisentiyo nyancho morali omuya Enruchi Taki mayeka inje tingo kweba Oyera Salome mama inje tingo kweba Funa Dorika sike muma inje tingo gotiga Hekerisia Amona Jose Bunyaga katinda kweba Etochi Samueli Mose Tuinyura nyogotera Toni Ogoi Egekoro yaitu Station ya itengia Aigana togokoretera amarandia amatera manso obulimi naboigo amagendero ansi binyuru Radio Vuna, 102.0 FM tozeseniwe kirengaki Mose Tuinyura nyogotera Toni Ogoi Egekoro yaitu Station ya itengia Aigana togokoretera amarandia
amatera manso obulimi naboigo amagendero ansi ebinyoro. Radio Vuna 102.0 FM tozose niwe Kirengaki. Tusabe Yesawe umuyana ino munene twikumbire asomusi bwabo bekaratore asenyumbe tukurubasika no tujyo konene asirietsa yao asayaro bakora nakiriyo munene biamono asengeje chintu kiwatsoire itukirira rero nambuyamono asebirengere biya oratolekera toyenderete twabotogiri umunene asubara batugusiri mwakorera umubono kurutwa ansete station ya Radio Vuna twarorera amayabu atokorera umunene asubura tukorera nambuyamono kitwikaranzira asaya bateba kukwana nabo bakorengere biya bwabo nchobono umunene wa naitwekera tukwarira neso musangere kanoyo ukwana wetu aseberengere byeto emene yetekwane ayaramaya nayo umeni yetsalero wetu yoro bone biyamuna sebiyon sirose bakora bone kera to tigiretse ubwabo asiri yetsalero Yesu Kristo uyoro bone wetu. Amen. Thank you. Alright, karibu sana mwezi gojakira amashabiki abaranya beti klabu au badai nyarwa kubatambulisha abakwenda. Thank you. The management of Radio Vuna, washikadau wote I'm very happy for Waganga. Thank you so much for inviting me. Kwanza nawaletea salamu za gavana wetu His Excellency Governor James Ongwae. Tumekubali angeweza kuwa na sisi kwa sababu mnajua leo it's a sad day. Tunaenda ku the last ceremony ya gavana wetu wa Nyamira, His Excellency Governor Nyagarama, and our governor together with our minister Honorable Matiani ndio walikuwa wanashughulikia mipango ya mwisho ya gavana wetu Nyagarama. So angeweza kuwa hapa, sisi tukimaliza hapa pamoja na wenzangu tunaelekea pale Nyamira. It's also a very happy day for Radio Vuna family. I believe hata mimi ni familia ya Radio Vuna kwa sababu leo tunasherehekea mwaka moja sisi mwanze kufanya kazi yenu hapa Kenya. Nilijua kuhusu Radio Vuna si kitambo sana. Kuna koroneriga imagine issues tigasha moneri abana baito bagatwara malito abange sana tugashaka campaign yo kukwana na kangina bagaka na abana baito igoro ya manana teenage pregnancy na kuba package ya sanitary pads sabuni ndio 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 tukile twarenge Nyamira County ward ya Gesima ward. That's the thing no very double sir.
ba Radio Funa tukakoleka Sidabarabo, then later wakaandika station yabo no muna Madam Sinchun tukufana na mwenani. I want to thank Radio Funa ese gazeti ya mo kwa kusi na Kenya yonzima na endete kubakira mbiyono mwana kusaba ya kwa professionalism wamete gazi yabo vera working with Kenya National Station. I think to upload around sa ile ya butuko yani ba koleka 24/7 egera batogoki batosomi na nditogenda kusi yeto na Kenya engima, especially during the pandemic. To entertain, and I want to thank you. I said we are only 1 year. I can't even tell you what the future is. I know the future is very, very bright. Washikadau ni mmekuta hapa waza to support Radio Funa, sio hivyo? Ndio tuendelee kufanya kisi yetu na Kenya ni mato kaendelee kuendelea. But thank you even for coming, the stakeholders. Thank you for this. You know, it's good to celebrate. It's good to celebrate. Considering the far you've come, the idea of to prepare for the future. As a county government of Songo, the Congo Korea as Minister for Administration, na idea of Chikamba organization and I'm very happy. I want to assure you that support in the government. Our governor is very, very key in embracing new ideas, new organizations coming in, and that is why I told you that Tite tuko kwa mange, isenge tumanaba teni, kurwega na mataka tokogenda, mogenda na celebration area, na ende tumbrele tukolinde. Thank you so much. Let me take this opportunity to welcome my colleague Kwatanere, Dr. Walter Kibo, Thank you so much. Thank you so much, Waziri Edina. To start with, the director, the management team of Radio Funa na washikadau wote, nyote mjambo? Mjambo tena? Asante sana. Tima idhinga, mwarimu alikuwa neke kusi, kusige songo, lakini ndio sina Mungu kwanza. Ikabusi. Kusige swahili. Thank you. Na ikule kwende ngono namba emo na mwewa ni Dr. Kibo Walter Kichana ni minister yetu para ogogendia amone kinyumba se kisi county yetu. I got story 20 and to the proud to Radio Funa with us. A year and will promote a lot in the development of the county. Kwanza kabisa, I start by thanking the director, Bwana Steve Asokolengerelia, correct this kind of media to our people. A year of Konya Sinitio Kugenderelia, Amagendrag Steve. Tuisikunyo na pia kabisa sama tukaetile etu obate regia ya mwere kwa neki kusiya ni KBC. KBC njari kupana kibusi kwa mpaka manawabe kibusi kia kwa manawabe 71 na ikaya kusumulu kisa chine nene miye wale kwa letu karasa matu kwa karasa ba na nabagaka wakati tupaka kisa chike waje wataka kibusi. Then Kenya NPR in terms of population, in terms of amagendero, Kenya yake. Lakini asitoi Kenya moninga, Kenya yenuke. Ekwele ya chicha toko kama devolution. Gesiansa na yusi yetu ya change. Na gesi kuna usi yetu ya change. I'm so happy that the event of technology na communication as well near improve. Never improve. No matter why you find information as it is here. When I don't know the manager, you need to think, because this
ubato mino mubate kwa koraki kochaka mubate sadio koraki osemire mabo ngone station ikiachira kusinga ya more station is Vuna radio station kamuranje inform our people tigato kone ekato some na into natara ya koraki kwengere ni maeta bantu baba moga bantu bale gaya na bako presentation você vai ter program mas radio Vuna olha mo kwa na mwako kwa no St. Patrick assembly I'm happy dia mwako yani ile information siya kuna mwananchi nele toso totegerere tukwa kemo kose bila kuponya. I'm happy and extremely happy that this is one of the stations totally otwara bakomundero totally kuruka bagure information and baje ko regret later na information to ya komisini. Sometimes you've seen that. So Bwana John and your team, please keep that spirit. Let it be a station that is informing people the right things, educating our people so that our people can move from one level to the next level. I do believe that over time, this station is going to be one of the most powerful stations because it brings in print of Christianity and information, which we need for our people. Kamaradi, tigatoka support, tigatoka tigatotegere esengi ndio kwesomi, ndo tegera esengi ndio matenga kuoka. Nyasai tigabasini, chinga kikingia, na radio station ye, itoka na tiga nyasabasini, awa yu kufaka ni mchukura. Kanutura rago numurande beli tukote te kuwali kanya AIC Nyabicom, nyarako makiko mwali kanya umurande, iko onyodinara rako resikari ya mashabiki Gora chise chitoso imetwensiga ekeroto ko mwali wa kumurania ayarako bagago toleta ringa lenya sa radio kuna wana 2.0 FM
tenga bangi kumwe asiri difuna wana 2.0 FM lero bono ga igaro asuma yigote lero tali asema mbingi yetu mapili igare ga igaro toko chenga radio vuna at 1 yani omwako yomo ko radio vuna echaka ko gande pe aseteraki ye vipindi radio vuna wana 2.0 FM. Yes, Pastor Joseph Toyaro karibu sana kwa Bwana na Thomas. Okay. Asante sana Biemono. Biemono maso ceremony leo. Mwenzi abali mwekira bagani baitu mwenzi balimona na itabire asoko bakwanega na ino boyo na bari ni tuibwe akego asoko nene bingana ni Nyasaye biyo muri mwenzi ase amajira ngaya karachinga kingechi Onyo reke tuka na setole ngerati inki tuacha gukora kelitoja gukora labda ntora gukora ono na mukwani kuna mugwe na mugwe balo itaba kega na ko nyore birengere igetugere getubegeta lakini yajamo yake getubegeta nenge gukora bona atika kulani ikenke yajamo gukora asogo suwena asiri otoka na stokire kidai gato tumia nkengo koiwa dingana ya saa na ase musangere kana leo wansangere baga ncheo monyene kwenda limbu ya mono ase director manager boys pia watu wale kuvuna ase okogenda osokogenda mwato gendiri ingakie yonsi ina nene Nyasaye ya kiagara enteta maraya ase to Steve kwanzishere die alenti uko uchuri yoko nene asendeje asoraye uno motegere na inde una rishabiri ase kwa vitu byonsi ya barakanine asenye chiro kugata na kwa aye na abande amo mere director ya una na niko sawa onye ko liwete nyoro ko ko na mategere kando bono igatore kera meke kemo leo tore ko tono na mato tonga so tora so gato wanu ase sibetayo ase shiroyetayo ase jowetayo ase yesowetayo ko se monyo twenzi bono tore nani tuwebege tokende yonsi gere sikaria tosoe gaiga tokole de bialero egere bigalero wigere tokole de biankio sasa basi pale mtama yeti ni mali mwenzi mama yeti rokende mungu nyibo mbake wala ya mama yeti ngoro kwa Josephat uyaro onde Morandia uwe chini ya Nyasaye wana kumanyeno Morandia ego ande lugate kanisa ase Korana yono akeigo ndaide ko monchura obo kanisa yane ase chinse chinke ngokora ande kwa oratinga soka wala toba kwa Kristo tobo tina kara kwa Kristo kwa kanisa yane okore una tuwele tokole egere tomo yesawo muna tuka na start ya lanto awa kani kwa leto mwana tida ya kwa tene chinke wana mwana masibini kini gara to studio o goso biru kuna Zakari wana dotayo kwa wekani na chele chiweka toso anaye mwenye kuwate matusuno wate mbiliande wale kuwata sesimi na wande se kibali chino bunanje na toso wetu yanduleke watu kuana
kile kimecho entre todo kwana yo ya gerokyo kelina ekwana buya gose kwana igoro yao buya hani ekwana buya gose kwana igoro yao buya to gwe kwana bure igo to so be tabu kia nekoro ko saburi ngote ndiye Swahili Saburi 139 tusome aya yake ya 14 ndio aya yake ya 14 yes. Ndio aya yake ya 14 tafadhali. Kiswahili anasema itashukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha, matendo yako ni ajabu na nafsi yangu yajua sana. Narudia, nitashukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha, matendo yako ni ajabu na nafsi yangu yajua sana. Mungu, tunaomba utubariki wakati tunaposhiriki neno lako kwa utukufu wa jina lako. Amen. Asubu mabwa endokero korota amaronalo wata ani minute na tuli asense asubu wasoka igoro nyasawo mayetenga noro tuli asense tikwe yonete nyasawo mayetenga noro kora asense tuli utamanye kaneti no manye kaneti na noro na oyo omoni kwesa oye wataba ni manyite ninje manyite mono igoro yao yani nyasaye monaiche ikianira wa tungire ande kwa ndosige asenche yo kunya nenche yo ko kyamono aseyoga anengerete tikuru siringa na linaki igoro nyasaye tamayitinga noro chiwono kwa tebioro nyasaye mayitinga noro honori etolego to cyane ntoro kirane bwene netumbiwe kazi biko gena nelina otokwera abake ande twera tuya bengecho ande twera toisaini una bania saa tayo ege tolego salibi ndere bito ni kuroga kiubu mabokoreka na kiubu mabokotsira ni ntubaro maso bimu nyasaye na kiatu mataso bimu wana harengerera tuti kurengerera tukwa nebuye yeto igoro yitaba nene mayete oromumuro oro na boro salie na ndana boro koros boro yita na boro ntomo lakini kama ngano numero kwana igara asel koroi asel koroi numero tara kwana en koroi ya abatebi ya nani wano kilia koroi watebi na kikere picha asobu mabao na kiukwera to wege ya ngetokenene na ende kienyejo osekola gokwera insi osekola gokwera insi ya mekola bo ntwale gokoro mwangu mubima asel yokuna twale kwera ntokonya ntokugwera ntogweka na tuchana ntokonya bachakira bange bakure bachakira bange bakure twale kwera ngero kwa mfano mtaka daresa ale kwera ngero na rale bingi chaka myasiri haruna bantu wako ni kwa chile ndio wakata magana basiri haruna bantu basiri waka no twese kwera ngero ntogosuka aseko ogosuka twasukiro wono omwaka olomwaye twayikirero neina otulete omwoyo ina nabotokonya nabotokongera nondetayo onyako yaleeto atachabiti nondetayo onabisukiro
bakole ento onye tochaleti ngento inkyo wosiyo ase wo chaka wosiwe gwe omoyo ogendere totoyi nyasaye tochie wosiyo omwako mu weyo mwakwanira mayo yetu naye boyo ekwanira mayo chukuri mwa when you with the Lord. Yasara katongete, usatongete omoyo ali kirasete atigero. Yasara yatongete tonenderere. Yasara yatongete awe bonene mwana yasuri mwetu. Oko gendera wetu ni wako okasi Yasara. Ogosi wetu ni wako Yasara. Ichale onye mutongete asejere yega. Yuko kumyega. Tigatwara bona abantu tole buya asanyasara. Tutiwe Bwana insense. Hani asoro wao imani kwemanya ama mana yaro na ndaro asenye jaya dala asenye jione obuli mabwalo okubaye bwe ikyo kolera nyasoro mbiche tuko kasoro ebisho ko kasoro na yero ngerao uselera ko bukwa fulani karata kita balik gasi itu fulani agashimikeri yara ko mnora baritwa barine kinyangi kugata rwase aba tubaita abanene abapasta bari bakugata kinyangi ande batene abantu tugata abapasta lakini ko ibunda ko sawa kasana kita mira kwanda ota ya mwana ko mwanzie abamwaje kunyoma kwa yenega sori mole wano buli mama bwanze no buli maboko nyoma no bokomu no yero bwana no yero nyomete ndio bila hapa lakini obosolia obuli maboko nyoma no bokomu bokimabo ibara bokomu ego bwati picture byubwati na bode mbuli boko baraisi picture bwati nerage ogende toro ufaulu ya shule asama nero asekaria unabina Brian asere biashara na sama ngana aserias ondetsayo odabufaulu atayeteleti ebitango ebigere bicharara bitongo kero no ufaulu nelina igaza gotenga tintaneti gotene ni wanonde kero no hapa na gasi italia yesu tintaneti tene ni wanonde yes kwanzire gechaki kigendele hanena kuweka sokogere asi tuwale picha ontungire na yasaya manye kandene yasaya na ene tungira senjira yobo kumya asi tuwale identity yao emanye ayenya hebe owo imabuao bukwa namaya umu bukwa namaya igoro yobo imabuao munumo tukasi bukwa namaya yosio igoro yao umu bukwa namaya igoro yao umu bukwa akara unahitaja watari tukuruga tukuruga inyora unanaso manina na haya nyasaya atungita kanose asenjira yobo kumya neyo wakia mono aseyo tani umu toni oraga yobo mabwani ogende aseyo eono menya aso kwea omoyo obo mabwani rati ekero yote 2021 ukimapo karobo kom urechi corona of course dekina ndio kwa isikaya ayena kiwateo ayeono igontongira senjira ya kipekee na inapendeza aseyo nyasaya na matengoro ya aseyo okomu bona basho bona acho nyasaya na matenga nindo na matenga na kimweka asinale ngekore ekyo osoyo na wamo no heredi ofuna ya ikire isi ya ikire leo tobuga bantu maraitera some challenges tobuga bantu mara wana mwetana bantu baitana mwanyenchira unoiwe obesiri tugete lakini ni ngana no kwemwe na kugenderera ogenderera bosi aseyo to banja kogere sokia ayo mwenye lakini kwana ayo mwenye emani kwemanya magana unagenderera
nyasana otwere inukuwe olenga kiti nyasana natwere olenga kiti nyasana natwere yani abantu banyasana ndomenye wae haye tutabuka teko seme igotoro tutwale ogaseme amma manaito na koro e direction toko ge uma to kuma maene to kuma ni bere ni muntu una kore ngere onye tara kwa yoku ga ni muntu akwa ne uma ni ku chashi kero muntu akwa ne yoku e be kia late lakini ama manaito no na koro ki ga to wichi otwa kurono usenje wote bagere na tegosia usiku yetu na sisi watoto watu wa Tanzania usiku ndio ile chungu hiyo so lakini hapo tunatoka na sasa tuna yao ndio wale hao kwa family backgrounds mbalimbali yani urwa hasa mazingira hao atotomete bali wameta segeti atotomete ande babo kenda bado meta emeshi those to work lakini mbona ndio kwa segeti asenya sana tiga alisomeye diskari lakini asenya sana maganao akoe the direction echira okwati abe na akobe compass ya soko gani okogenda kusikia na kutoka mwa kogenda kunyara unaweza kujua asentu the picha obegete asoko ngwa asenge abantu bonsi beto balibire gaiga obo mabako ngoro na ndio kogenda rete na nyasaye omuntu ito no wale ito ngere ko tibakuna kubuka kanya abantu kanya abantu bana balero toko cyane bakora kene ijana abantu bansirige to basinye na eti kubuka kanya abantu aboto kumanye bice babirinde ase email tunebadashiri chini umete bata na chi ara angero mutoro kwa tikapwe nanya amangana y'abantu abaho nyasaye yabotongetaye original tole photocopy y'omuntu nani tiri kuyanga no mutawate onganyerere onganyerere ongwita barakintindi kwancha kera tele no mutante bingo koranje weka kera igotongire original na ile tongire senchiro yokunya yokugokia mono amancha tokwebekani abantu bagoshiwa tuasinyi nege tongere asensere yo mitoro enali kuabera ekero muntu akomoche Matthew no wete no motera man enali kuabera kyano ne kukwebera ko unyi to kunyara kuabera kubweka nyore abantu bale ande kubweka nyore abantu ingeri cha ale tigana gushindana amonere buna bakristo toboteba no nyenengere utari kuabera Yesu alete bana onye kubwate ingana n'umutore none ki mwanzo cyangwa se sadaka ya watu wesekuru ikyalora korane igoroje ubutana kwa nende kuabera okora tebintu biniti ngonya akora tikonya akora bintu ngora obegete gato gropen sejaja get sejaja ora chico era ante so ngora obegete gato kerike bate gato gropen jamani wangi na mora awaswa mora obegete biato bigo hivi aliko kurane Tinggal plani benar. Kita apa? Kita orang ini. Kita orang ini. Barangnya. Kita orang ini. Jadi kita harus kembali. Kita harus sini. Kita orang ini. Namanya kali ini. Llega a salir del trabajo y para el que no, pero
kana na niko roge. Ndio. Okay. Ayo mau kita open. Oh, nela mwenyewe ndio niko open. Bas. Ayo vile usikie. Ndio ndio. Eke roho kwa tia. Mwana wangu mto. Utalitazo kaka hapa kumwana. Nayo kuumia. Nayo kusaidia dunia. Onye umutenetare nayo wotere. Ono. Kama mwana tangaje lakini kwa bwana mwa. Ndio kwa speed imetoka na speed. Bwana mrai. Yanda. Yanda. Wenda. Okay. Onye ndale date nene na injili na kwa letu. Dua mamoro. Onye ndale tawe roho. Wenga menje. Mbero. Wanja. Nitoke hiyo staba na sensei. Kama moja sensei hapo. Lakini tujifunze sisi kuwasamehe wengine. Egere tuwezi bure tugendere na wosi. Toko bere asama ndo toge chini. Naona hicho toko bere. Ikiagere ni toko umia. No bororo iko bogo sadia ngoro. Onye ko manyete nyasaye woto ruke asenjile ya na ngako manyete asuru ya na asenjila yo kumya yole bas etole nyasaye. Etole nyasaye. Iko tole nyasaye. Orana manda kwa mama tuwengejo. Kwa rana kwa tuwengejo wesire aso ora mangana omonyene. Okuna kwa komenya okuya. Andekyo ndala nikero mondachi kuwe aso monene Yesu omonyene. Sama mana ya make na mange tingo mwana na Yesu nikitu alishinsa. Jara abarandi wa mituane bara program gadelero watajulikana njia yao. Kule na rana abarandi wa ito walimora toko legas yengejo sana batwerekire aserere abona tuagende abantu batumanye n'abantu basesere baserere abona baserere wenera ana aserere no wani karansete homotere tibi kwa watara Brian china yale na numo alo Brian ala squeeze wale na Thomas Obuna kile kero kwa aserere kila change tani faida ya Mungu ni faida yangu mimi ambaye nasikia kila change niwe mwana nalo ndio wao na manager omani na ndio nao wale ndio bole naro boja kwa baba ndio kusi na ndio naro kwa na mosoro kwa mo hani kile kiandala engere tobe kwa achana tukua na amaya tukua na wale tu imeito na itwa banyana tusiseme mazuri oro mmeweto rwana cho enkoro yeto eso kia mwana mwana ayaro mmeweto kwana aya sawa mwana na ndio achekele ndio toja asomo ndio wale ya Yesu sisi na ndio mwana baba uwewa watu wetu za Jones na wanamwale baba ya mwana sama tukayo asili ya Yesu Kristo. Mabugoche ile kutamukelia message y'umurani even targeters kindly proceed forward asubwango tu nimeolewa hapa Kisii na ninasimamia mashabiki wa Nyamira County. I'm the vice chair. God bless you. Bana timu yao wapendelewa na mashabiki mwezi na pastor wala na wakwani hilo yeye wale hapa yabara ni ndio tutaka sogonga kwa na ukoro mwana kile kwa rais itaikayoka negative lakini somo ya moja sana ama wale wako na mtu aitire moja sawa wewe
paka twaranire gotigambere ni byamono so ya uloga to bugandrana raya ko uma garana makomu yoje bya to era so bana katera ni boy na masam kiaria chama ke dioda tara osibra mo te to batare ka to bataya magara to to so pra masam ki to sire de dia bali bata mai ka sama ni to ko pas masih ko ba kira kiaria ka bosi ngani elia ndio tenda mema chairman kuwakilisha masali aliyotofi ase kwa sasa hivi mwana kwa wakati chiko bichiko kwa mwanzo tukiwa leo kuna watu 2.0 FM kile kanisa to cha kutokea na yeye chinsa sana na yule cha wana mgaso to saba kwa verazo senge chio kwa kwa ngana mwenye lakini aseme lika to kwa ndio mase mmoja choko kwa sasa ya kabla ni studio bearika ndio kuleta rama ngana maya kwa ime na isiko ya kusinde bisoboke no tina kwa standby kwa kuleta rama ngana maya asentira yobeka Voy a
amashariki y'agasinzira ry'ubunani turere wana babagirira n'iseme yawe n'iseme yakane cyansinzire muri basakira y'ituko gukora umwaka umunsi cyone kwezo y'iseme yo amunamange na nyuma kuna Mariamu alikomina naenda kaimaro na Yesu wano radio funa omwibori nigaminete na wano omwana radio funa wano tukokole umwaka mayono Sinyo wale naiso wika tonyana muna akareto moyeno abantu bakumina kieke kuremba batabanga banyega berega tuerore ono kuna radio funa kumwana igale ko nikoya amabere na mono kabero motomane agwetarera niko baterera ono wika tutendera tokine unemanga nesabeta kuateria toti ya jofuna kulikalchera hori kulingana yako na munga kerani na wale wasinikia revuni wana kwa kama kwa kusanga muda kwa sinyikia sinjire yao yana cheke kinga bokoro mwaka mulioka umusa kiona kuna nseme ino wabete kambi namange wana ndamwe kuliga tochere tufuna tukayale ngo ya kulikire kalchera muchibusongo ayabona masabiki amagini gasangere kanira soko tumikane sepesi miye yereti alifuna asia kolo ngaka na wewe amasabiki alifuna ni gasangere kanire tochisi menye chinse wika asmutega na masabiki ta amaiko ni gatagerete ko rasanse moya only to koele ngambye mono na tirani nyasa ngambye mono singi chatrindire wika tikeli tukigali alero iko tuwate mwaruga tochko chisa mechacha isi county culture bila mwaruga tochi kuli nendega iko genda injenari dabo Mwana mwana basaki beto chimana ko bago mwana moka mwana mashari ya mwana bale musiri dasini kiasenjere ya mwana moto ko moda reto betuye kege kwenye nyanja moka uskati kule betu kibosuma inti umusaki wa mbiro magose namange nyuma yetu sisi ni radio funa ya wale masisi ya maki kwa letu rasmi wali au sina kwa ndani mungona director Steve Walele ya wale yetu David Timbi nonyela ula watu walika batante wana wakongire nakieko gatoko wale kerenda fulero mutwe na ya vile nene nilipo kachinsi kia bora ya na kigepo gatoko kuna basakiwe to jitu ule kwa wale kerenda mangana semi moja ketinge na watu siriya tene kiomo kono mungana weto iya ile todos wasini yoro twale tamara ya kusina tasi muchi wane kitao mpaka na wane muchi me kose ni moja ketinge na yato wetira mana manga watu jitruo como ya tu akani de bi de profundo igoro onda eto kulia somo ebu ante te akanda rio kere nkaki na abantu bose turagrasu ngabo akitwa wara bonto kurelia mungu ya mwana bagani ba una suta jabona kura ndanya bororo baba ayene kole ndabu se na suta jakende ya ko jakeli se akore no musiana te abana mangi no musungu na mai akokoro musiana te abana mangi no musungu na muyo usimo na serera fakina toji patale ko kwani no koboko onya kore no mwe wanjala kubuliga kiuba ulipotelia toji wetero ulipotelia toji kwenye sebe kia kalchoro ulo chine kumamna kuma kupete kolina daga kwa ganda niche omero mase basi mwacho mtegelia kero eto chanya na babage kumulika wikase mucho songo kero ya mulika ya muase wikase nyumba ya kalcho abwasomera abo buchengira umwakoyomo kurwa igita senikia lyofuna ikiabeteke gosoa ase embeo
abono ekeke anyara kubage kubikwa asemese iguru abwasiarenge komesa buya abo ekarana neto chiatemba kumulika nigo amashekira wigo abarariana wigo director wigita sinkeri yofuna anyara kubaga kogokera egekiryo abwase obote anyara kubaga buya kigima na jaba bekuna chwa buya abwase baba bakoyya buya ron abo abuna nigo batebana egeta sinkeri yofuna kigende kuma egekora nyoke bose nyana bagokya abantu miyamusina boyo isiko yabusi ripota ya etochi ali kuna kwase amagacho agacho ime ya osongo yunero bangana bona boro nirende yale yokwendera nobosa kibonde ubwabo wikera umuntu no ko muri bo muri keto jese nyonche ko ko jese nyaga ko swende ya miye ndege ya mama no bosa kibane to ko ni ko tegeri oya abo to bra ko ni ndege turani abo ko bra ko kabisa wale kama ndege ya kumulika na yumba na mose kero cyo kumulika diana kumulika musa amara baduna bala kito chimu kumuko chire go kurwana to basa ko senya bana waya na ko kigo kumulika bona sawa wale kasi ndizo bata angi ko ko bonsi ibona basa bana ko ba ko ni gete ika na kibako ngemngasi kibao bara ko wale kuna kasoka kasi ni jichinsa na moyo usikuja sema kiabuka muri gete Lietria na kuko na kokoma seli osaki kwa chikwa na chama tata waitu ababo ono abaige toro iko batebete kubate kana no director o boy agateba na rende na nonya ndo abaige to kunyoba ke to achire nonya na boigo mwato ke nyamange igatebete na nyamane abale ngoro timokumya ngecho yaye na bokuru nyuma bokora kwa kurukiza mu kakisi kalto hall una botambe na rende yaye cheri tabiane chikwana sio kata itu mura ya ko wasanya ko mo ko ni di ko mege para sinji chisa tunya ko asama leta on chamber Beatrice Mura ko vetere aseri usad bine smart ko ya radio kuna ase etati no mo napsie bote ya ko radio kuna mo ko mo ka tochi ko jise mi choma choma mage je ko ni ndege ya ko genda ni jomo ga sokoro Ripoti kuruatse kaunti ya Kisii asekarjira ori nene umuroma kaunti ro football Abakwani ni mwezi pia mwana asama leta kwintomo Tanzania asetochi omongina suguri ayo monaria esa tochi ya kumerekera inche dako nao basi kurujise mechiga kumulekera tochi meya kumurumiro we tochi nicho mugaka karubandika Inko ripoti muri tochi kurume ya Kisii County Masika Ward inje no mugaka rogago inko ripoti ya tochi ya Ripoti ya tochi ya Radio Vuna kujisema Chanani County ni chikomo sabi chinguru DNO asante kwa sabiki ilisijakiwima Dickson Nyakonde Kwa beri umuri buri tochi kurume county ya Nyamira no mugaka itukona okay kile kundi ya Radio Vuna ya tochi ikinaje na listing ya ndio tarehe ndoime igora rato kwa to basaba na boss no kwa ni boss na mambo mmoja kana jiro kuegene hiyo kadari biamono basa kama sababu na nani kwa sababu ya kwa boss na sisi kwa nini asante sana kwa watu wanaendelea kuchini choko kwa wajia Mono kutoka kwenye sehemu nyingine chikura chile ya chini ni ndio kwa kwenda manager Radio Kuna 102.0 FM Mr. John Boy elikali kwa kama tunaenda na business partners atoleta barani kwa atoleta director Radio Kuna 102.0 FM alikuwa ni chikura chile
Wageni waalikwa mashabiki yetu ambaye number 1 hasi Radio Vuna abagwatani ba Radio Vuna. Wageni waalikwa Madam Otundo, Director wa Radio Vuna, na wasalimu kwa kauli moja, Radio Vuna, Radio Vuna. Yes, tuko ile ensei ngabonera inde no moko omunga kabisa tuko bayira ne ngamia mono asengecho yogotenena na Radio Vuna atwara kero twarenge wikansamo na korete kerengerejo yogotwara Radio Vuna usegyo kubeke merobeli ya Radio Vuna kyogotwara endoti na kagere tinganto kinga Nasai nere nimu. Nasai nere nimu. Nere nyasai. Nasai nere nimu. Nyasai. Yuko mbara chiko ilani wageni mukwana. Ndage tuko ila enga kienke ono. Ilinde tunyare wochaka. Umurubiri uyu musini ni mwate. Uko ila nelia. Nasaba likiwa wisi. Nche kiongozi kiyama tuwatira unawaliki. Tuko rukana kisi scribes. Kiwango si mbali wake daroba 130 anda wari mambali 130 awari kiwaita na wara wasiko balangana iga. So we are happy as KC Scribes koera ntugate platform kwa Vuna FM mwana garajira kwa somo wali ki alia college Aku ateredia ukora guys. Ono wali muko chaka chiredia muko chaka television na magazeti. We don't take your initiative for granted. Small korani ingia and through these radios oya mwitunaro kwana na ukare andaba kuganira KBC. Sengo chimaro omo jo kwana. Erono uko atiki usiku maka butuko buki. Murambara bakwana yasana abadanga feel sent ngaya bidu kubonere yonye Vuna jarengo. So we are very happy Sakari, Brian and your team. Daima karuma hiyo asune ni vizuri mjitole, naona mnajitolea vizuri kufanya hiyo kazi. Let us embrace discipline as journalists, as presenters, because that is very key. Audio Manyene station here, director rarely comes to the mic. The mic is very powerful. But we can say microphone, make proper use of it. And you to develop a country, a county. Madam Rachel, we value your support. We are very close to awariki kwa support sana na rado yondega mwana biashara narore vino nyabanega sana ndo takuneke ushiriki but I cannot imagine maike ushiriki sema yake. But you people, you are doing a good job. Apart from okwana amangana yabariki ento nariko encourage no mashabiki na abali mo bategera Kabana support. You can see most of them are very young, but I support them so that they grow. I'm also a writer. Yevita, our Kinao, our Bugatti, Eviran, our Bugatti, Omagori Gevita, thank you so much. Alright, asante twali kubeba bali kibaito koru chingonge chichakusi. Kiagera na ubako gera tuamanya talo na ubagera tutumanye tenga ense munyako genda umugako bino bya mona segencho yoko leta liberera liki kusi wagaka bali bakoro kuma Michael Matakaruna Stanley Aricha mba tena na mba kunyana bikira na segencha batanga na mangi mbara ye nimbara bangi atwale vegete se line akugaiga bataikira na segencho yamangana bemeretere mushimiwa egarama nararite igoye kuganinga abandi no bagenda na matangande mbali gaiga se chimongo nye chense be yusi
aba pastor ntakikobera nali mwambia senge chama sabalimu abege tekero twachagete kitari kemera ngebere na isatu mutinyo December umwaka ulioenda bakabona iga yasawo bera munaitu kero tubaganeti muwocha mwaba gwangono ukwana munaitu kero nganeti ko consult ko rubori ali borio nimanyetenge kusina ugeto kerere ko masimita ikiana mugwete kenge kimwakanya bana lakini neki yakili asiki wangu kiana tete kwina ndalingambia muno kero bakwana babanye kubeka mangana ali kohoka na yukia bona ge munganchere tarakwanane ne team ya ndivuna abaiga mutwa asogwa kigima ana usiye sibari the entire ndivuna team ndagetumwa akorwa nchaga mutugaiga elinde bategereri amashabik partners baito banyare kubarana kubamenya kibaga na kocha and also both speak ni maita no bari gaiga bakene kocha mutugaiga aye ndongere ndaite kukwana una ndivuna karatu achagete mtu abwate mayimo karatu achagete mtu abwate useyanga karatu achagete mtu abwate kende kiarenge koraka lakini nyasaye utali la mwana ekiagere tu achagete ngakiembe ya corona na watu waroche nganinga kiembe pi ndo konyana lakini rudile story kana achake na bolinga nyasaye nere ningo ogalile tu atenene andike tukukumi onde tayo wali gaiga tuachie kubika daktari na wakana biblia ya daktari haleluya onde tayo na andike tukukumia twabire tukotana asaba tobaito chinsemo mbalimbali twakorire community social responsibilities tuachiete gari gakero bale tabare ngoro wetera se chimbu chaino naito tukabwaterana tukagenda tukagacha chinyuma ile ngakwabaje ibere chose cyabata kirumure ngeli yana na abata kirumure isato yale kama mabati 35 eyenenere abata mabati 28 yale kirumure abana bali babwatenga etiwe yale so welcoming uchesa mashabi na uchese familia wakikishana engane yabeire unayanga niringa kiri twachete South Mugirango na ino mashabiki mugabamo na ito karato cross content tutagete kubika kenda asembyo ngaito kuchingese nesi mole tukucha mwagelile twarore kenireki uroche tuliyeki igaba nomba elibaga baba kwani oyo moyo mwango iga egere togendere timba siekerera isipo egere muiba mali yanga secha mashabiki yose ngoba kwani nambi yamule njasa mariyeta bako ndokana number 9 mgongoni Frank Bukoyo chapter moja isato na maneno ya kutoka Yesu wewe ukani na kilimo na singincho yogo tugwatesia nabo twachagete ngora ingo lakini radio funa na radio ya kumira siri balia kusi inse yo mwaka oyo kitali nendo yo kwa wakeria ekwa yeri ya nikora chakira ali ngoro biko yera yenya bikomu asante sana singincho yogo ikanchenda rona barere gaiga kumbe na umo batera buyega batera kibuya karibu sana na ndikitoko genda isikari turangie njiri ya radio funa asante sana.
okubomera ikugerero na gutosangana itwe na nene muno mwagerereire gutusupport na gutokonya erivyo tugenderere kubaretera mang'ana maya serita kurwa masi ontita niko kureta mang'ana maya na ene gochane na korobori okorwa otugiase chinga ase tugusegeta basae na mono yamarwa muno ndio kwa na bana mono na tusome sasa kipindi tuataka tusomea maana ile radio station yetu na nimekinga bana kwa babo kwa kimasomo kwa ila radio kuna mama tuko 0 FM niko waka messing ya mono na kwa hiyo ngomkran the administration of radio kuna asante sana na barikiwe zaidi mambo sana vino ni kwa tete mtu mugano mochane umwana urenge 10 years arengo mu murega mwana urenge 10 years umwana yakaba okurigeri familia una wamenyete itwerimo ngeri ya maisama ya ngeri moja pia itwerimo akarigeri mamomu abona tatu mwana yarabani gerani akarana bai bwana sifiwe umwana uyu agatera tatu mwana tata itukuriye igoro enarotete ebisusu bitatu egesu egetangani ekerekenere egesu byakabere ekerekenyerere egesu byatatu ekereketono tata nonyare ko ombafanulia ebisu ekimine yamana sawatea atuma bada mu explain egesu ekereketu egekuragera muya ekekenyerere kibwata maningo ekeketono na wegambe na ukimwe okomode tata terimo egesuekekenetu mpango wa kando obuhate omwate TV okumugorage biya orage ora egesueke yakabere mama tujuna ramona egesueke yakatatu naye uligeto bana sifiwe mwana witaji kutigera akamaya kumote nane tata mtagete gotebi indokia eroteyo ningo kurara itanda kiao uchumaro lupi birobo kumaya kumotebiga akoya ndongo renyange umchengo tebi ningo kurara atunga bagana kamo kirunya kamurenya kamo gorenya akamatende kitwa kwa gorenya kunya kwa disco endo gore dokto tulies amo igata kitwa kwatani tatumwaro namo mwana oliye kunya kwa gerenya lakini isega watu bororo na asante sana tutasonga na nyinyi mwaka wa 2021 Kisii Polytechnic College etokuoba computer packages kuchakira channel chisiri chirubere nawe wotigete starali karibu sana omwanene abasiseni 2020 ase na mwenye na bantumba wote kana kabali tuchitongire vingi kimegano precious talent lakini ni precious talent anapata ndio hiyo precious talent kama na sababu katika right chama ya kesha na washukuru sana Radio Funa nashukuru kwa chene shukuru kwa wanapata talent ingwa ta wana chiofa sababu perform kinte vingi
Mimi napenda Radio Funa. Most of the time, mungu na kwa Qur'an, ndio kwa pele school. Choko na nalisikia in this park. Lakini ni watu ramo. Nimekaribisha Radio Funa, kile kwa Bible, mwacha mwana na nenda Bible bamanya. Radio Funa nene pia kusika sana binge abantu byanjete. Abantu bajaga CPC from next year kwa lentade ekiko cha mabekera. Watu wako kwa matera ayali tufuna kwa malentera abana bana kuligeli hapo mmoja. I do that. Thank you for giving the opportunity and thank you for all for coming. We are ready to support you in all ways. Matuka mami kwa na ngwele ni kwa metinde chiretu. Tuko kwa na citizen I support Radio Funa. God bless you. Thank you. Asante. Manager yomitogoi abamino Mose n'abari bamino mwenshi nabonga ndakotebanga irere ryo ya maana sana aso muchobusi na ajira ofisi mkawarona mubangatebia nabonga ndakotebanga ere ya masise ni kwa manene nabonga ndakotebanga wakira kasabi ya mono uyobaye mungayo baka mukaliri na mwana ere ya masise kwa manene so gusiye amalieta ngazo leta mtwa iko kitu keroka ni mateko maneta siri nje asipele sana ndataje ni notore na wapokoni mwalimu ereno mwalimu kusomia anaja shugulania lakini kusiaika na batuko na kubwata na asoko mulie school kia private school na wote ni wote bana akero tuachira moiga umwako umuya tomenye tole mubadilwa wasikilizaji na wote ambao wamefika. Bwana asifiwe. Wanana wangu Samarieta ndugu John Orina Momangi, Bishop of Anglican Church of Kenya, Diocese of Southern Nyanza. Ninashukuru asili ya leo kwa wangaiga hasa washerekea na wamitoa Radio Funa asemeremo bana kwa wakora ase itumi wetu ya usi na Kenya na nyora ni baga yo kwana rimwe na sasa kwa Radio Funa ubangoye COVID-19 ya chagete tuagenda na barako na boigo ni bibi ndio na ndako kwa interview na Radio Funa na boigo wanyara kwa kuwata chini chetu live alia ase kanisa asenge njenyo kwa atochiche agara tunapotoka sherekea aso wangu asama ngana ana safari kwa Radio Funa ni go toko wasaba tunapo toko support ndio ya Radio Funa yuko na saa na kwa program hiyo wabwate. Asante sana. Ngoro kujiunga huyu. Kwa kama mlivyo kuunga kibarikiwe Sabato. Nimanye kama wewe kwa nini unatuletea kipindi cha Kiswahili? Tano. Sijui wewe unasikiza kipindi? Mlisikia Masai anapiga simu? Mlisikia Kalenjin anapiga simu? Mlisikia kutoka Amerika simu imepigwa? Kuna haja tuwe wachoyo. Hii injili tumepewa bure na situpeane bure. Amina, asante sana kwa kutushikilia. Mwaka mmoja tumekanyaga chini, sasa tunaanza kuchukua kidole cha pili. Tunapokanyaga kidole cha pili na kukianza kukitembea na tutembee pamoja. Nashukuru sana Bwana Director kwa kuweza kuleta njozi hii na kuandaa nafasi nzuri ya kuweza kuweka katikati ya kuwekea joto hili na meli hii ya Titanic. Hakika inasonga. Watu wa Mungu, inasonga ama haisongi? Inasonga. Tuko mahali tulipokuwa ama hatumesonga? Asante kwa kuniamini. Najua ni kazi ngumu, wakati mwingine hatulali, but ameniamini. Hajakuwa corona imekuwa ngumu,
Kila mtu ana nyumba yake. Sasa anataka kuingia hata kama imeshiba. He's been a father, not a director. Hawa watu wangu hawajalala njaa hata siku moja. Hata siku moja. Na ninashukuru Mungu ambaye anatubariki sisi. Sijui kama ni anabariki. Maombi mnafanya na wayamwendee pia. Amebeba mzigo mkubwa na namwombea Mungu. Ni rafiki, ni mkubwa kazini na ni rafiki yangu. Kwa hivyo kwa sasa ningependa kuchukua fursa hii ya kipekee kwa makofi mazuri. Tumwalike Michael. Kwa wale ambao mnatusikiza, tunawapenda. Radio Vuna haingekuwa hapa kama sio kwa vile mmekuwa mnatushika mkono. Kwa hivyo tunashukuru sana, na ningependa hata wakati huu MC tupige makofi tukishukuru mashabiki, listeners, tukishukuru pia wote ambao wamekuja hapa. Kama sio hivi, Radio Vuna haingekuwa hapa. Asante sana. Muda umeenda kuliona na sitaki kuchukua muda mrefu. Kitu cha muhimu sana ni kwamba tusome verse Ecclesiastes 12 verse 13. Gitabu cy'umurandia 12:13 abatabana amangana onsi aigurwe omweli w'amangana onsi noyo omweli w'Nyasaye n'obwana n'amakikaye ekiagera yinara abantu bonsi bagwenderete bakore. Kizungu wanasema this is the whole matter. Fear God, keep his commandments, for this is the duty of man. Jukumu yetu ni kutia vile Mungu ametuambia na tukue na ule moyo kwamba tunamsahau. That is the whole duty of man. Mambo ya Mungu si mambo yetu. Hatuwezi tukaelewa vile Mungu anafanya mambo. Lakini kwa chochote ambacho anatupatia, heri tumtumie na tumshukuru. Kwangu ni kusema asanteni sana kwa vile mmekuwa nasi. Asanteni sana kwa vile mmetushikilia na ninajua kwamba huu ni mwaka moja tu, lakini kuna miaka mingi mbele ambazo Mungu atazidi kutuongoza. Kwa muda huu ningependa Director Radio Vuna, Radio Vuna Fraternity, tuwate our Bishop Anglican Church, tuwate mashabiki, business partners Vuna, na wakua ni biyamwe na ile itarante itote bana enjena awoke kubai invite ya nje kunomongeni wote ko celebrate Radio Vuna asokoro mwaka itarante o celebrate directors Radio Vuna because baada something ya sana yoko bai innovative bahaki sana chile chini tukana chiko si iko chiko ba invested from elsewhere
abate sabu mandabara telejo yo umugusi tolerate investor. Is it not a good thing? It's sana. By doing that, there will be abana baito, urikire abana baminto, and we appreciate Balbako legacy, and that is very key. Nanche kwa holinga, 20 Catholic, and to buy the Asara. To buy the Asara, so much advertisement, and it's a query. To buy the Asara, so much advertisement, and it's a chango, the Namana Day Bukane, our advertisement, the Asara, Namana to Bugana, a lot of stress and cake, or so time. They appreciate because we beginning something na kile nitaka kwa for them which are kile kile na korone la swa na barua ikiwa kaigasa ikile, that is good trial ba korone la singe sana tuwaombe neema ili nyele die na kuendelea uchukosio tupata nena ambayo TV kuna baadhi ya ndio na ndio tusipote kwa wale tigari tunakai ndio wamusi tuanza programu manana injumuna injereto tundo inalilekaliana neto tundo one secretary ya Busi Governance Watch a civil society and ndio mwanasiasa asebe ndio alivuna around women times nje wakora amani debates twala resa baito goyama mana indawa manina mana bana in politics nemito our leadership jenda tote mama injekwana bayana na siasa bande ile die ya to promote iko la kiko leo and to appreciate Reverend Buna so much ikila bande deko huo na mole bande sana kwa bana studio women leaders jile mtingi qualified women leaders bao so kama women leaders that means that they promote the goals to do wale tawasai wale na wale wale mama that means wanapenda watu wote kwa ujumla ekero pipi yao hivi kuna ngumu ndio usini pamoja wangu leo watu kwa hiyo mama education ya wale school nao kwa hiyo mama aparicha nao baka promotion of talent ya encouraged kwa hiyo maana spiritual maneno sana na matera ama maana economic mwe maana agriculture ndio bide bia economy ya country baka maana siasa na a lot of information so ndio ndio kama Radio Buna is a development that has come to us. At least we also have Radio Buna as part of the development of this county. That is why we are alive today. So the other side of the South Point in the world, now with Bishop Papasta momulega abantu bonse bomule tusanga ko ya sato mone usikoro na ndetare bishop kwa niaba ya wana siasa ngite kwa sabama abira kiapo ya tuwaitani sometimes twasalia mna mungu lesi chini ngete county tuwaiga mna mungu problems tuwa chini ngete to usipira kwa okay kanisa ime aki wana sabali mulate lakini wana kwa kwa niaba ya wale tunasa bila mabira because mchana kwa niaba ya wanasiasa lakini kwa bila mabira having said that tena mama sana anataka yaiga tena mama kwa ile asingia bali kwa kile pata ruma na anataka mama basi ndio kwa niaba ya hiyo nje ile ya baba kwa ile asia ndio kuna na mimi ndio kwa 10,000 Merry Christmas, Happy New Year. Mungu awabariki kila wakati, Mungu awabariki Radio Buna.
dibache ka yure Dr. Joash Mugaga kimedina Dr. Joash Mugaga. Okay. All right. Dr. Joash Mugaga saki kakike abakwano da kutonya kwa religious leaders who are among us, na nje na tuenzi kwa kila katika kwa ni biamono miasego biamono Ronald alikuwa kikishirenga hepati de entangani ya radio Funa ukende kanadia maana ni tumoto pale kama na ndio tora cheko tune at least that tune biamono sana na leo kura na kwa tebanga mulikia maga tebanga never ever give up. Whatever you do, never ever give up. Na endi work smart. Kama unawasema. Alright, ekalo kote kuna cheke maeneo na cheke kwa sangira subwa. Dunia kama tuko baadhi bagazi vikundi dunia kama tuko wako chimita kwa mungu ina ndani dagara totele na radio Funa wale tupo sura ya mambo mtaka kwa nani sasa tuko kipindi kwa watu moyo Mwana na Roho Mtakatifu. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru sana jioni ya leo kwa wema wako na fadhili zako juu ya maisha yetu. Tumekuja mbele yako tukisema ni asante kwa umbali huu ambao umetuleta, sana sana Radio Funa. Kwa mwaka mzima umekuwa Mungu wao, umewatwalia vitu vilivyohitajika kwa ajili ya kupeperusha matangazo na program kupitia kwa hewa. Umewainua watu wako, umeinua mashabiki, kwamba wamepea biashara, umewalinda hata katika mitambo yao. Hata siku ya leo tumejumuika hapa kulishukuru na kuhimidi jina lako. Tunakuomba wewe Mwenyezi Mungu ukaendelea kubariki watumishi wako kwa kazi njema wanaofanya. Asante kwa wahubiri wanaoleta mahubiri kupitia toa omwana no mwajwa machalo byamana asenja Yesu Kristo yamana mwana asenjo yaleto Funa asenjoro genda kwa aso kwa barusiri byamana asenjo ya director na manager asenjo korage pindieke byamana asenjo Yesu guli yetu tukoli lero asenjo wakora magana maya byamana mufarme na bayale konyalekana batigere gatikabere ewe kwende yabategende lakini asenjo wanjane na mabera mango bwatego jasa abantu bao yabwa bwararekanire na kubwa mone bikundi au biko support rete ya Ufuna na so itokora nje twara ko saba mabera ayeno moyo twakwa basaidi tuabere tuna bana ba murahire tuna mabe kirasa mawakao abara ibakere bencho bara aba pastor bara na kwa masabi kionsi na bategereri na so itwe kirasa magorao sine manager ya ituna director obo nganyo banene munabori kwetwa musombo Solomon na so itwe tukolia ngwe kadirio kwebor ko mano Yesu Kristo itukolia ankyo etwara ko saba malembe ne bisono bosiani barorekane kerato ko rwato safiri toko genda na so itwe tutangere cyangwa stende sipara na so itekera ya maike biya kera kolisigo kwebor ko mano Yesu Kristo itukolia mambya yeteria wali bakwe mwako yabero mubenya sae tware go saba yese katoko 2021 na so itoto bisiye noko kwa mabera otobisa simba bacyao munenga keko bichuchu byaye bana kereke ko butorwa wanje kwati gakoreke nsya mabera Kristo ora mabolito tuntukuru ngabasi wale wote waseke lakini ekeki watiki ya sana modana na jeki ndio kwa leo modana lakini wao sisi ni mmoja wa yimuki alafu baadaye wa ekere Vincent Tamatavasa ndani ya neno kutokuli asigo tumeweza kuenda tunaweza sana ya Mungu ikiaga toa vile ama ya asumuri our business partners and those who are helping in various content
agriculture and other departments, mostly what I was doing, you have a work with our management. Na mashabiki ya Toben na kualika
kabisa.
kenda. Ada buna tuan koragara muinali. Ngamnya ko ba? Mwalimu linguistic nakon sara nako manyero Koko nango jiboragera nakore wate bichana no pero na yo koragera dan ma bere tori muse tuinyura ni ogotera toni ogoi egekoro geitu station ya itengia aigana togokoretera amarandia amatera manso oburimi nagoigo amagendero asibinyuro 102.0 FM tose niwe kirengaki station ya chirenguma mono radio vuna station ya chirenguma mono radio vuna abarali babatobo manyi mono radio vuna abarali babatobo manyi mono radio vuna Leviso bogo mito emambiengiya Nachae buraya nije tingo kweba omurobuli bumukia Nisentiyo nyancho morali omuya Enruchi Takima yeka inje tingo kweba Oyera Salome mama inje tingo kweba Funa Dorika sike muma inje tingo gotiga Hekerisia amatera manso oburimi nagoigo amagendero asibinyuro 102.0 FM tose niwe kirengaki